hudang, hudang. Mandor Arifin, Aroh Haji Ketua Palem Jaya hadir Pak. Mohon sebat-sebat Pak Haji Sabar Ketua Pajai Bajuri. Ampun, anak nobleng Sinjang Bapak Mandor Arifin Sar kejadian Mandor Arifin Bapak baik Bapak dasar lambang dasar Nuralir dianggo kumojang apa Mandor Arifin anu mana kaluaran ti Karawang basa kita mojang apa Mandor Arifin anu mana tis ngimpi anyar datang MPR Spot akatuari di anu mana hadir dianggo kumojang sika mojang Abang Ketua Ridi di Karawang lungai Lunghai lingoy lempang Ketua Ridi Ayo Nos Adria Jaya tis ngimpi anyar datang Bos Yunus Satria Jaya Singkil Aromin Bapak Astarajan Satria Jaya hadir dianggo kumojang kaluaran Karawang sinjana di Mambang anggoda canu merah dianggap kumojang kumojang Karawang sinjang kejadian lama dasar ngaliran Pamandor Arifin anu mana dianggap kumojang Apayun kaluaran Astarajan Satria Jaya di Karawang Bapak Raji Astarajan Satria Jaya lama-lama pagi dolar gandut ombak masih siut ketena waktu eta sayang tutur gajah rasa redaktor sancan orang Astarajan Satria Jaya anu Badung orang Cani Sriwijaya dan Anjang gajah heula aya nagara Prabu Cani sancang Pakuan Pajajaran Katelana Prabu Siliwangi Najib Ala jadi rajana sakti mandraguna orang Cani Sriwijaya Haji Sabar Ketua Bajai Bajuri padi disangkeun anjana ali diudang putra Prabu Kiana Santa Raja Saraja hilang di lawang Jaya Otipati hilang di lawang kita Haji Sarajan Jaya hadir Bapak Raja Jani padi Trijaya disangkeun ayo no anjana ali diudang putra Prabu Kiana Santa hilang di lawang kita ayo no hilang di Satria lawang Jaya kita ayo no Jaya Otipati hadir Nun warga besar Rayu Jaya Rabu Otipati membawa aku ke surga, tetapi tipuanmu membawaku ke neraka. Sebenarnya aku sangat butuh cinta, tapi ku takut diperdaya, diperdaya. Kata-kata yang indah bermutiara, berhamburan dari bibir, goyang manis pada madu.
rasanya pahit bagaikan empedu bercampur racun.